Yap abengi po kaya kayungan. Iyabe talaking kakatamong panalangin ing makatungging intensyon. Para karing kapasalamatan dari Aurelia Gatchalian and family, Jocelyn Montevon, Noel Sean Andaya, Lourdes Yasa, Maria Chona Manser, Mary and Carmen Manser, Manser and Blas family, Elena Luterte and family, Enrique Evangelista and family, Raylin Car Aircon Shop, Cora Maglaki, Grace Sembrano, Gina Yumol and family. Para ka rin kapagnasan, dari Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colleen and Aiden Coronel, Emmanuel Barrios and family, Chris and Leia Jacobi, Aldrin and Rizalyn Granda, Dil, April Joy and Johan Arcebido, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Maria Lourdes Gintu, Irene Villanueva, Roger Vergara, Jen Enrico Lucas, Jalvin Jolan and Joran Villanueva, Angelica Joey Canlas, Edgar Coronel, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corine and Ron Inigo Pino, Mike Kelvin Resultay, Roel Salunga, Odelon Tatlong Hari Jr., Yutok family, Arenas family, Lunas family, and Alberto Dizon. Mapayapang paglalakbay ni Riza Santomin, Altoning Kebaytan dari Lea Mercado, Che Anunsansyon, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Jamie Ann Bipino, Oscar Manalili family, Richard Anchona Yumul and family, Tess Laos and family, Shara Lian Pasion, Corazon Zaldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Esmen and Connie M. Malig and family, Mr. and Miss Layog and family, Eric Capuno, Cecilia Capuno, Celerina Perez, Ising Garing and family, Lian Garing, Jacob Garing Eddie, Malagwang Kapaldanan dari Macvet Torno, Mary Ann Elmida, Mark, Rovin, and Permel, Jenaline Lagman, Christy May Andaya, George Henry Dakanay, Abraham Dakanay, Evangeline Perez, Fumio Sakawe, Ayumi Shiratori, Elizabeth B. Santiago, Lenny Lindu, Lilia Tan, Erlinda Concepcion, Alan de Guzman, Elizabeth Flores, Angelina Vergara, Virgilio Pangilinan, Sonny Dario. At para ka rin kaladwa dari Eulogio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales, Hizon, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Georgia Hernandez, Roel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunag, Edwin Darames, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sonny Pinca, Tito Saldi, Isidro and Vicente, Justin Yutok, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Nimia Dalusong Lalik, Domingo Pagyo, John Enzo Nino Pagyo, Jumi Medina, Isabelo Esguera, Consolacion Esguera, Nieves Esguera, Ruben Yanco, Lindsay Angelo de las Rosa, Ernesto Tangkungko, Erwin Tangkungko, Shamara Haglan, Elisa Balbastro, Abondio de los Santos Sr., Generosa Galsim, Dorotea Aison, Porita David, Paula Vega, Mula Mercado, Elvira Jaime, Roger Jaime, Martin David, Catherine L. Lazano, Noel Gomez, Norma Gomez, Catherine Estacio, Deli Sapul, Fernando Miranda, Angela Miranda, Ernesto Helito, Kian Danel Dunca, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Generoso and Corazon Paras,
Johannes Miguel Franco, Esther Tadeo, Enrique Capulong, Godofredo, Emma Janie Castro, Remeo Angeles, Clarita Rimorin, Jesus and Virginia Villanueva, Delia Alicante, Pablito, Patricia and Alma Cao, Luciana Yutuk, Carla Christ Yutuk, Antonio Sr., Estelina Angelo Alfredo Sr., Iyabetala naman po rin sa Blanca Ladwa, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka, karela, at mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa kaya, ngayon kaya katamo, if Reverend Father Marvin Sinlao. Kilagyoning ipa, poning anak, poning badal Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili, kaya kayo. At kaya ka antimurin. Suryan tamo ing kaya kata sarili king pamagkulang tamong magtimpi king katawan. Suryan tamo ing kaya katang pangalisya at mga kutakin Diyos ing magbayo tamo batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ikang daratang bantipunan ding bansa, king kapayapan ning kekang kayarian, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amano at karing sakramento, ban pasiknangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang daratang kiligaya, kambening kaligtasan para king kekambalayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, parati ta sanang manatili kin tapat adiwa, ning pamagayuno at pamagtimpi ki sarili, ang gaking hidala na katamo kimbiye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kambening malugod mong pamaningat, antabayanan mo sa ing inumpisan ming pamagpenitensya. Sopan mo keng mibata, kambening lugod at katapatan. Itihadon, miking kapamilataning ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibiyet mag-ari kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaias. Nga naning Ginoo, kulisak kang masikan anggang binit mo. Sabihan mo karing memalen kong Israelita, ing kasalanan da. Sasambanda ko aldo-aldo, at sasabihan da, king matula dalang buring abalo ring tuntunan ko, at pamintuan ding kanakong kautusan. Adwanda, ing dinan ko lang kautusan ang makatuliran, at matutula lang sasamba ka na ako. Ngarang may ngutang ding tao, bakit kailangan pa ing mag-ayuno tamo, nung nakatamo rin papansinan ning Ginoo? Bakit kailangan pa ing pairanop tamo, nung nakatamo rin papansingan? Nga nang may kibat karela ning Ginoo, king kamatutuanan kabang mag-ayuno kayo,
Iagnan nyo naman ing pamaninton nyo king sarili yung kapakanan. At gigipitan nyo la ring magobrayo. Minuli mo ing pamag-ayuno king pamipate-pate at tumbukan. Eko pakiramdaman ing panalangin nyo nung makanyan mo ing pamag-ayuno yo. Pasakitan nyo ing sarili yo neng mag-ayuno kayo. Durukuyo la rimbuntok yo, anti ing bulong ning tanaman. At milaladlad kayong langgotsi ampo ang mibibiling abo, bang pagkeran nyo. Itiwari ingawsan nyong pamag-ayuno. Isipan nyo mo galang king tutula ko, king dapat yung yan. Oy ni ing pamag-ayunon buriko. Ilakoyo la ring tanikalaning pamanggipit. Ipatupad ing ustisya at gawan malaya ring magigipit. Di na nyo la king pamangan nyo ring danupan at ibuklat ding pibale-baleyo para ka ring pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas at eyula tatanggian sopan ding kamag-anak yo. Kanita sunlagya ke kayo ing lupa ko, anti ingal done ngabak, at agad lang kumayap ding sugat iyo. Manatili ko nga tsuke kayo, bang iligtas da kayo, ing pangayat tsuko ke kayo, yang mingat king sablang aldo ning biyeyo. Pakibatanda kayo, potang manalangin kayo kanako. Makibat ko, potang mamaus kayo. Nung tuknang na kayong manggipit, manabuso, at magsalitang emayap. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ing pusong sisisi at magpakumbaba, O Diyos, kapilanman, eme tanggian. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman eme tanggian. O Diyos ko, malunos ka kako, uli na ning alang kupas sa lugod mo, uli ning maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman eme tanggian. Balo ko lang kakong kakulangan, at ding kakong kasalanan. Parati lang at yu, king kakong kaisipan. Mi kasala ko laban keka, bukod mong keka ko mi kasala. Depatan ko itang emayap king harapan mo. Inya matulid, ingatulan mo ko. Makatuliran, ing parusan mo ko. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman eme tanggian. Emo laburi ring ayin sakripisyo, nungali keka kakulang ibye, ni emo katulan ayin adurulukan. Ing ayin ko, O Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi at magpakumbaba, kapilanman eme tanggian. Ing pusong sisisi at mapagkumbaba, O Diyos, kapilanman eme tanggian, talakad tapo ban parangalan, ing mayap abalita. Kristong Jesus, aginumi, ligayat kapurian keka, ning puso ni mayapan na, makasadyang makirap ng keka, magsalita na ka,
halipan mo makiramdamya. Ligayat kapurian ka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian ka, ligayat kapurian ka. Inginu manatili ke kayo. At kaya ka, Antemuri, Pamamasa king maya pabalitag pangkang San Mateo. ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, dinatangla kang Esos, ding alagad ng Juan, amaminyag, at ngarang mengutang, o ba't ikami, ang ponding pariseyo, mag-ayuno keng maralas. Dapat, erapitasang mag-ayuno ring alagad mo. Nga nang may kibat Esos, malyari lawaring lungkot, ding kumbirado king kasal, kabang kaya berepa, ing lalaking kinasal. Alila, potang era ne kayabing lalaking kinasal, kanita na pa mo malyaring mag-ayuno. Maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Nano ing gagawa na nano ing epekto na ning pamag-ayuno kay katamo. Well, lilinisan kay katang katawan. Potang magayuno tamo, didiktahan tayo kay katang katawan. Aluwaing katawan mo, didiktahan na ka. Muli sabihan, ating kang kontrol, king kay kang katawan. At aluwaing katawan mo, ing mag-control kay ka. Deng appetites mo, aluwang mag-control kay ka, nunei ka, kukontrolan me, ing kay kang katawan. Halimbawa, potang may nakit kang manyaman na pamangan, ing kekang katawan, usually, diktahan na ka. Manyaman na yung pamangan na yan, kanan me, danupang ko, nga na ning katawan mo. Ne? Eat that delicious food. Panayang makanyan ning senaryo. Ing eksena, panayang makanyan. Ing katawan mo, didiktahan na ka. Ne? Kanan me, kumaka, at uling sasabihan na kaya kaning katawan mo, paborin me. Anya, emumisan, at-lo hanggang bundat na ka. Uling manyaman niya yung pamangan eh. Ikuhay po, ito nga manuan ko. Ne? Potang fasting, ika, ing mangontrol, king kekang katawan. Because consciously, iwasan mong mangan. Andyan danupang ka. Pero siya danupan ka, peboren mo ita, paboren men didikta ing kekang katawan. Ngayon po, potang mag-yun utamo, ne? Kabaliktaran niya nga ako pimpo, tamo mananakbag king dikta na ning katawan, doon ko kontrantaya. O ko kontrantaya, siyempre ating sangkan. Siyempre ating sangkan. Muna, uling ating tamong certain customs and tradition, ne? Itamo po, antimong Katoliko, itamo po obligado tamo na magayuno. Adwang beses king pabanwa. Adwang beses king pabanwa, ing dapat tang mag-ayuno, obligasyon na ini. Muna, ning Ash Wednesday, ning Miyerkules de Ceniza, at tutuki ning Biyernes Santo. O rin po rin nga dua. Ating fasting tamo, di po kaparodeng Muslim. Ing fasting tamo, ing Muslim kasi lamangan from sunrise to sunset. Lalo na ng Ramadan. Totoo po ini, from sunrise to sunset. Lamamangan. Itamo naman makanyan. Ing fasting tamo, makaniniya. Mangan ka meto nga full meal. Mamili ka karengat lumong meals. Ne? And then, dito may tatagan pa nga doha, ditak na mo. Ikuhay po? So, alway tang regular mong pamamangan. Ne? Kung mag-fasting ka, mangang kam one full meal, the other 2 meals, ditak na mo. Charitak. Ne? Kay but, usually,
ding obligado pong mag-fasting, ilapid ding edad 18 to 59 years old. Pero namo nung masakit ka, it's different. Exempted ka. Senior citizen ka, exempted ka. Pero nung agyo mo, masikang ka pa, pwede mo muna mang gawan. Na po? So, ita po yung fasting tamo. Twice a year ya mo. Ne? At hopefully, gagawan tayo po ini. Ne? Sa sarian tamo. Ita, sarian mong one full meal ka mo, ado mo mga lating meal. Alang snacks. Alang morning snacks. Alang PM snacks. Alang midnight snacks. Alado ring snacks. Deta mo po nga long meals. Lampi sa sabihan. O iting fasting tamo. Ngayon pong ibanghelyo tamo po, king imiyabasa, dimdam tamo, may question niya yung ginutamong Yeso Kristo, kinwestiyon ding alagad ng San Juan. Ne? O ba't kanuila, kaya ba na rin pariseyo, mag-ayuno la? O ba't ding alagad mo, labitas ang magayuno? Samantalang kami, magayuno kayang maralas. Kaya may mila pa ding pariseyo. Teki bata na lang nga pong Ginoo. Ne? Ela magayuno kasi kaya bede pa ing kakasal. Nino yung kakasal? Ing nga pong Ginoo. Kaya bede pa Jesus physically. Minakit na kang kakasal, magayuno ka. Kailangan masaya. Kasi si magayuno, masakit tayo ware. Nanupang ka So, sabi na, lakakisari ka masaya. Ne? So, patsabi mo ba yung bridegroom, yung kakasal, masaya ka. Kumbaga, alayok yung patulo. Kaya ba may kakasal dapat mag-enjoy ka. Dapat masaya. Di ba? Malungkot. Ito yung sinabi na ni nga pong Ginoo. Ne? Yung literal na pamagayuno, potang giwame for a good reason, ne? And it is valid. Ne? Valid siya. Nung ating kang masanting asang ka, no, gagawan may tang fasting ay ta, then it's valid. Pero, nung gagawan na yung pamagayuno, bang kanita mo hakit na ring tao, na magayuno ka at puryanda ka, kaya tang gagawan mong pamagayuno, then useless siya. Itang kekang pamagayuno. Invalid siya. Alayang kwenta. Senseless siya. Meaningless siya. Ikway po, dapat yung pamagayuno at kang good reason to make it valid. Ngayon, wala na kamang reason para mo, ating ka reason, pero para mo puryanda ka, ay, kagaling ka, banala na naman nine. Ay, makanyan. Buring dandaman ita ka rin then, invalid siya. Alayang kabaldugan, itang kekang pamag-ayuno. Ne? Pero ating mas makabaldugan at permanenteng pamagayuno, na buri ng gawan tamo ni nga pong Ginoo. Mag-ayuno tamo, king pamanalipusta, kareng kaparatang tao. Buri sabihan, iwasan mong abuswan la, panasakitan la, kapanamdaman man o pisikal, dening aliwang tao. Sariyan mo ita, na elaman na sakit, whether physical, emotional, psychological, kin totality na ning meto nga tao. Ne? We fast permanently, forever. Ne? Permanently, king arrogance. Ne? At itang isipan mo yung kekang sarili. Permanently tamong magayuno, king katakawan at kasakiman. Permanently tamong magayuno, ketang alam pakyalam. Itang prinsipyo alam ma at pa. Kailangan mag-ayuno ta ka rin. O yan nga no, amanuana at anyawara na ni nga pong Ginong masanting adinan mong pansin, baka mag-ayuno. Mag-ayuno kasi sa sangkanan may consciously iwasan may ining bagay ay ni para king kakayap ding marakal. Ulitan ko, ang fasting magi makabaldugan niya nung ating kang reason. Pero nung in fasting mo self-serving niya, then it becomes invalid and meaningless. Agyuta mo bang mag-fasting? Agyuta mo bang may kadaking pamangan pero kita sinabi ko,
Agyo mo bang maging friendly? Pasensyoso? Karing kapara mong tao? Maunawain? Karing kapara mong tao? Understanding? Ne? Agawa mo ba ita? Well, kailangan consciously gawan mo. Ano siya po itong agawa mo yan? That is fasting already. Ne? And naman necessarily mo kimpamanganing fasting. That can also happen. Luguran mo itang kasalang mo. Ay, kasakit ng fasting ni Tane po. O fasting niya ita. Kasi you're doing it for a good reason. And it's meaningful. So yan po sanang di nantang pansin niya, nuring lalo na yan ipanahon niya ng Kwaresma. Metong karen practices tamo, encourage tamong gawan, obligado tamong gawan, yan pining pamag ayuno. So sana po, ako naman kaya kayo, literal na pamag ayuno, kimpamangan adwayang beses. As Wednesday, yarine po ita. Gewayo ba? O timpakan yan, Good Friday. Tsaka may itong papala, bawal mangan karne. Nening Ash Wednesday, ang pong Good Friday. And all Fridays of Lent. Ito pong pamamangang karne, abeya naman yan. Ngayon, biyernes ngayon eh. So, miwas kaking karne. Ganaganang biyernes na ning Kwaresma. Gewayo ba? Among imibalo, ang inibalo yun na. Patsayo gewakan niya na ro, managot kayo. Wala na akong kasalanan, pasensya na kayo, pepabalo kaya kayo. Wala na akong excuse, di kayo nga sinimba. Ne? So next Friday kanyan, no meat. Ne? No meat. Okay, so ita, in one way or the other, we do it for a good reason. Then, it becomes valid. Amen. Talakad tamo po. Oy paming at sabanwa, burimo ipakit nila karing sa blaming kapatad, ding kalam amal dili keka, ding pusumi at kaburian. Sopan mo keng tupad kaniti, king aldoldoming pamibiyebye. Ipanalangin mi keka, ausan mo keng makiyagom, king lasa mo at tumula, kilugod mo. Ulitan tayo po. Ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginu, potang babyekeng limos, tuturumong emila lalantad, ingkekeng sarili, saupan mo keng gawa kaniti, ipanalangin mi keka, o Ginu. Gino, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ginu, makayungyong keng abuswan mila, ringkekeng talapagobra, maburikeng makibungil at makiyargo, dikil karing mga lati at alang ulagang bage. Ibiye mo sakya kami, ing pamanalastas, king bukod yang meto nga bage, ing importante, ing biye alanganga, ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Gino, ing kekang apostol Santiago sa Sabiana, ing malagwa keng manabuso, kapamilatan ding dilami, manyira keng puri, magsalitang marok, laban karing paraming tao. Saupan mo keng misane, karing kekeng dila, king tune pa mag-ayuno. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Kalupanitang panahon mo, o Gino, dakala pa ring magpalimos. Dapot, dakala karela, ring tao nga king masipit a pamangailangan. Saupan mo keng kumilos para karela, king meto nga paralan, amaka Kristiyano. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, ausan mo keng makiyagom king lasa mo at tumula king lugod mo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipagkalob mo kaya kami, o Gino, ing maging pamaglunos at makasadyang sumahop kalupa mo. Ibuklat mo ring puso mi king pamangailangan ding kekeng kapatad, ban ama na miya ing labuad ning kekang pangako. Iti nga na doon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Mandalangin kayo kapatid baning kay katamong daon. Matanggap yara paning Dios ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikiligaya ning kayang lagyu, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang kapamilatan iting Eucharistia ning Kwaresma, sumulong kay sana kilugod mo at kasuyuan at maging karapat dapat kayong daon keka. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ang ginumanatili ake kayo. At kaya ka, ante Iyat na yoring pusuyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo yung ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kamparati. At numan ka rin oig pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya. Aduan mong ipasyagmi ing kapasalamatan mi keka, kapamilatan ing pamagtimpi mi kisarili. Kailangan supilan mi, ing palpikasalang ugali mi, at apat-pat ing kiyatasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing at tsuking kagipitan, ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabelantok ng babiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Nipnuyaing banwa, nipnuyaing yatu, kingket kang ligaya. Osana, Osana, king kakatas, katasan. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Nipnuyaing banwa, nipnuyaing yatu, kingket ang ligaya. Mapaladya, ingdarata, inlagyunan ng Ginoo. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos yang mayupaya. Nipnuyaing banwa, nipnuyaing yatu, kingke kami gaya. Tunay kapin banaloy pa, iking panibatani sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, bahan para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesukristo. Bayo yami daon kusang lubkim pa may lasat kamatayan, kinuhaning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiin ka na kong katawan na may daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batningapunan kinuhaning kalis. Pasibahi ang pepasalamat keka. At binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti, itiing kalis sing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanang gantipan, amibubu para kaya kayot para karisablang tao. Banketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Potang kakanan niya, iting tinape, potang miminong kami, kaniting kalis,
kami ang papasya, ang lalaking datang ka, kang ligaya, ang ganaking datang ka, kang ligaya. Inyang inigaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli na mebya ng anak mo, darawon mi akekay ting tinapen imbye, at ting kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talaka darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, ki kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan meoy pa, isang iglesia mo makalaganap king meto yato, ban may ganap ya kilugod, kamberang Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, at isablang pari, at diakono. Ganakan mula naman din kapatad ming pepay nawan at manenaya sublimye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana kay maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe na San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostola di sabla santo, at inupat kimalmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryanda ka at paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong, kaya kang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos pang mayupayang tuto, kagumning banala Espiritu, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamit mong kapanaligan at lugot king ipa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambeni maligaya ang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling karya, ating kayo paya, ating ligaya.
manggaman king alanangga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nalawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. At tumayapan may ang ponbilugan agpangking kaburian mo, di ka mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman at iliyasang parati kay kayo. At kaya ka antin mo rin. Ipakit tamo pong ining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kongan. Ning Diyos sa milalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kodero ning Diyos sa milalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kodero ni Diyos sa milalako, king kasalanan yato. Ibigay mo kay kami ing kapayapaan. Ibigay mo ing kapayapaan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginu, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmi nga mano mo, kumayab na ako. Dapat ng espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, o may kamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo muwari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko kaya ka, mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. Oy pamimiglalang kapamilatan iting Eukaristiya ning Kwaresma, sumulong ke sana kilugod mo at kasuywan at maging karapat dapat keng oy pamimalugod ing pamakirake mi kaniting misteryo, ikabos na ke sana karingke kaming kasalanan at gawan karapat dapat kingke kang makapalda na kayapan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Panalangin para king papamamindisyon kareng magdebosyon. Ang ginumanatili ake kayo. At kaya ka, ante mo. Manalangin tamo. O malugoda apong mamakalulu, pisyag mo kambening banal a krus. Ingalang kupas sa lugod mo kimbale na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ding panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi kingal doon ng karelang kebaitan, anibersaryo ng karelang kasal, maglakbe king aliwal lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at may kikapanamdaman. Ipagkalubyo po ing kayadwanan lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapandang mit mong kapasalamatan ing kalam na ating utang alub, mababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman po ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, ing lugod da kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon na iti, aga nakada sana, ing pangako daking binyag, na ika mo kabod ing karela luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ni Lourdes, Panalangin mo kami. apong mamakalulo, Pakaluluan mo kami. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasya at Diyos, bengi po kay kaongan.